I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. I ljudi, nastavljamo sa snimanjem. Nije bilo klipova pošto sam imao razne obaveze, a i bio mi je telefon u kvaru. I tako da sad očekujte neke nove klipove i da sutra ću da vam pripremim jedan video kako otvaramo ovaj Super Magical Chest. Evo sad ću da pozdravim ceo klan. Pozdrav za Insejna, Jaha, Peka, Radule, Duško, Ronaldo, Leni, Backtop, Andrija, SRB, Ticketman, Mihajlo, Rekord, Najsus, Šlašir, Itači, Petar Kralj, Vule, Johnny.com, Amer, Jole El Magico, tako valjda, Fire Jovke, Bekile, Luka, Master of Masters, Viktor, NR, Mr. Darkvoja, Aniel, Nikola, Hot Knight, Živković, James Dan, Mr. Master, Dimitrije HD, Anubis, Jovan Mitri, Daki Bro, Adem, Dab King, Pavle, Darko, Maxi69, Crazy Boy, Clash of Duka, Atletika Madrid, Faruk, Keno, Ivana, Extreme Aki, Arsius, Petar the King i naravno ja sam poslednji. I ako nam bude klan bio, ako ih bude bilo 48-47, slobodno uđite u klan, dobar je. Ne znam tačno koji smo u Srbiji, ali znam da smo... Sad ću da vidim koji smo. Evo, 124. Sad ću da napišem pozajatan. Snimam. I da pozdravim sve ove moje frendove. I veliki pozdrav Srđane, verovatno znate Srđane iz mojih raznih klipova. Jerome ASF, Viće, Kralj, iChofi 2001, Supercell, Nikola V, Ne Eke, Bruce Lee, Little Žare, Žare The Noob, The Killer Pro, BRL 596, Jota4, Motherfucker 01, Vexus, HVMC, Andrej, Tata, Dragan Cubin, Hej Huga, Nightmare, Stefan, Marko Đorđević, Depacov, Dima i Vuk, ovo je moj drug, Ender Plese, on je isto youtuber, imat ćete link u njegovog kanala u opisu, Proking Nikola i na njegovom, imam i njegov account, Tag Life, Sirius Black, iza njega pozdrav veliki, Nikolatus, 21092000, Mazina, Velja, Luka, Petar King 27, The Knights, Vukašin, Pop, PFK, Kimi 2898, Boban Rus, Hector, King, Nemanja Kralj, Mali Radojica, X-Men, Mihajlo, Miloš, MTV, Miki Car, Čeranić 09, David P04, Duka Zvezda, Dunja 123, Dima Coci CR2, Kraljica Duka, Daki BG, Đole, Đorđe Pavlović, Miki Rej. Evo, pozdrav za Arsiusa. Sam ceo klan. A mi idemo u 1-2v2. Idemo i dobio sam Mega Knighta ljudi. Dobio više samo zeliti, da mi na levo tamo. Idemo ovdje, ide u puš, isto. Bacio princa. I sjajno Lumberjack, odlično sam napravili. Ne. Ja moram se ovih bečeva telefiti. Dobro, neće uništiti televizor jedan. Uništiti neće. Dobro, neće.
Odlično, odlično. Da li možemo s Talbredom slično? Ali su gane. I pišite mi u komentarima neki dekove, pošto ja baš ne znam da pravim dekove. Ne bacim na ja, ne znam zašto. I želim da vam se zahvalim na svoj podršci, hvala vam. Pošto nisam preko 100 suba, tako nešto valjda. Odlično, nije ubio princezu Lamba dok je ovo otišla kula. Nice. Idemo sad ulično uništiti ovo toga. Ne veze. Neće. Ali blizu su da nam sliši toga, tako da mi moramo da se dalimo sad. Vjerovatno će nam slišiti ovaj tower, ali i onda moramo njima da idemo na slišanje. Ne smiju. Nisam se odbranio. Vjerovatno će baciti neke fireball, mi imamo bandita. Bandit ide na princezu. Princ će se lokati i ode tower i ovaj gudio. Da li ćemo slušati uopšte jedan tower? Neće. Još. Alright, played. Imamo sugar chest, okej. Nije loše. Što je napisao? Kako si? Uli sam na to. Ne znam što ovo znači. I ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. I pišite ako hoćete da kupimo neku legendarnu. Ja baš ne bi da logo da kupujem, pošto znate vjerovatno da svi klešili da je izašao Royal Ghost. Pa bi njega kupio, ali ne znam, pišite u komentarima šta da kupim. I to je bilo to, udarite like, share, sub. I imat ćete neke kanale u deskripciji i subajte se na njih. I to je bilo to, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!